izražavanje protesta haškim odlukama, haškoj nepravdi, dakle oslobađajućim presudama Anti Gotovini i Mladenu Markaču, a zatim i oslobađajući presudi Ramošu Haradinaju. Svi studenti Srbije su došli da izraze protest protiv te nepravde. Moramo da dižemo svoj glas gde god možemo i da tražimo da oni koji su dužni i u susednim državama da procesuiraju okrivljene za ratne zločine, da to čine. Ako je to radio jedno specijalno tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji, posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, onda to može i mora da radi svako od zemalja u okruženju. Mladi ljudi imaju duboko osjećaj, on još nije pokvaren nikakvim političkim niti medijskim naporima kako se to ovde na ovom prostoru činilo i to je jedini razlog da sa njima budemo danas i bit ćemo uvek kad se god ovakve stvari budu događale. Jer na ovom prostoru dva artikla su najtraženija, istina i pravda.